mama akwa aba emra Adom TV dwumade we Nkuranhyensem mre na me amede dwumade ho chia me edi am yeso Apostle Dr. Nite Kotego enede so ye shebre ne yankrabia Ejina Joseph Asamso na ye shebre mamen ka wo se anapa bia sori anye ye kura no pensio cap ma na watwe empo so ntwe osimpo a at least num ensio 200 mils anapa bia na pedwa ni pabidi we nka ho but eka ho ene dem de ba na mato ne din do something every day that will push you out of your comfort zone towards your dream area. Do something every day, every moment that will push you out of your comfort zone into your dream area or zone. One will say, what should I have for a brabo? Mama me fa ware enye example. We share obana ko ware no. I will love you. Medo and obanso je me prince. Enti mo aim eye say medo. Oda say eno ne nia eda wani so. Wonya adwuma na ye fra interview no adwuma me koi me hye me ho kama maye ne den na so nti no eno no aim wo da chi da so. Minim say wo obi sa wo abrabo mu a but obema bia hia obabia won ka say meta ho won ka say me bo wati modne won ka say me ayaka de da bi obi ani wo sa. Oh, like, look, I promise you, when I'm a man, I'm de, Casade. Naka who says, I Casada, I walk in, no, a Yanamuntia will be true. And to want to baby, now what it no, so now we are single, no. Obey, through single mood, no, about what we call mutual. When you be a cambo, I have one crow. Oh, no. And to comfort zone, I will be now on Quan Watiano. Ya, we had the Alpe Piano, so by this I want you more to unyare ye ti say won nyane be ese wo yo now we single man na single woman o kasa by heart ba onya de o ka obi ka bomu pa why mutual why two nti ade abeye bia no wo ye ama aye nipa no so fe aye na de ti wa free comfort zone about dream zone. That's life. So every day you do things that will push you away from your comfort area to your dream area. Ebanwa warrior, usikasem, wajuma. You should have the ability to withstand pain and to be able to avoid pleasure, in spite of a clear need to fall on them. Edu baby a na mu habema wani agye wo and so emwa onipa na etu na montio no. Ebu ha wo ya bema wo asepel ba emwa da so awaso no. Ja sa de no yo. Because we are in there, but and say we yo. Or you can comfort zone. They are unim dadano. We yo no. Mami na kakra, mami kakra. Say ane no. Metro ye. Na debi. Sab tibiane free mu. Nebi sa say hina meko. And never be na say me yo. And I can say competency and excellency creates results. You got competency. And your man who name you, we are na kwampaso, we are mani dimu, na amanfo ebo chenku beke ebo se efa ho, and you find competent, and excellence, and no man we are na ho twa, efe na dimu, and say no man we na wo de to ani so say wo yo adwuma, and ebe ye, menu nye nyoma esombo ma ho, me find values. I need to have a mastery value. Ni ami yese men sakokwa so na me sua ye yie. We a cameraman. How are you a master of handling a camera? Ebi now a producer at Santuati production room or you a mistress of production. And now when you wish mu fie mu. Or you a husband. How have you mastered the skills of being a husband? Or your wife. How have you mastered the skills of a wife? And I am no papa yo eno. And also ye bi. Any a comfort zone free mu. Nanya suahunu foforo a efata edimu esefata ebema ho kani so ato no ebi akọ adwuma bemu adwuma mo ye na se de on ye na so pese ye bi da bi se se o sin kete ka se media meye na edimu na ho atwa
ni aputuma bodni se adwuma ni a adwuma ho twa abraba eboyi yes ye wa hyenso de ni ama me no papa de tete wo ebia wo ya santini osemi de ma santefo suban ebia wo ya nkrani kwa me ganjimi ye gama suban ana wo ya gbogboto eno enye wa bodni eye woni pa onyame eye o se ne seso na onyame ade bi o ye bia na efe ne ho twa efiri mo anoma so eni enua ensuo ewiemu ensroma ene ade nyina ho twa na ne nyina ye wona adwuma mreso saa na ososo onyame bo se beyo ade bi o da dua wo mu bia no se odi ye adwuma ne mreso na obrabo edimu o ama onsa keke amo ano keke se fa kansamfo fa di nsekro ni ntro omo ano se wano be hira nipa na ehira o na hye nipa nkran na hye wo so nkran omo wani wa se be hwe nsempa ahwe ne mapa watie niama nyansa wo mu niama ebo ehyewa nkran niama etimi emma ugina pri eno ntina yema wa so se fa tin nsempa fa nyansa nsem ene ma ano ene aniwa ya mo aniwa se fa hye se be niama nsem fata pono abrante enye ne ye wani maaye ye wani se fa kan nsempa na fa hunu nsempa na fa hwe nioma enyi nyansa nioma ehye nkuran ena ma Nyankopon ma waniwa ani aso eno nti ade bia wo bia no bisa wo se ede na mede yo na ekenya ame na de makodu bembe so aso ya ma abrabo. Everything God gave you was meant to help you prepare your life towards your dreamland, towards achieving a destiny that creates success and greatness. You are not just made ordinary to be like somebody else. Obi a doctor, Timako a doctor. Obi a politician, Timako a politician. Obi a law, Meko a law. Obi a journalist, Meko a journalist. There be. Onyame ebo ma de surunku bi. I say uhunu na abrabo eda surunku. Ene dey do suko hwe omu na pa de kro no. Empo adwuma oye ne dey. Unya sa suban de ka ho a ka ebedi mu. Be a master of where you are and work with excellence. Work with orderliness. Manda oye no enye ndo de so pepepe yo. And let your routine habits be habits that will propel you to a destiny unknown to many. Baby awokono koduru ho nipa bu kompa say eh kratch we nie eh ababa we nie baby we dro nie sani abubura o sefata o mama abrabo o sefata o de hia abrabo o sefata abrabo a ebedimu na mpo ayeye aka osoro na Onyankopon so enumonyam adimu ya mo se bobubura na obi ntwere ni eh nti we nipa ba na wo no na wakɔhye de bɔne saa na nam eno sebe wonam edam kwanso ma me penso bi no mra baba yebu etuje wankasa awari awari etuje wankasa sempo wo ye adwuma na etu aka etu ameka na de nyina konom ensa akɔpɛ ma sebe akotwa loto a etuje wankasa sempo etu aka na nyansa e de 1 cedi mpoto ba bia ento asa afire medu ba na wanya 12 cedis meboa so de 10 cedis to ba bia ento asa afire medu bi no na wanya sika enti wo kura sika yie na your investment ya enye obi na hye wo free ka tete nyoma na wo yo no a wonya sika na wo di wo tonsa ene namfofo e de pay ma no wo free comfort zone e create a dream for your money, your financial success. By learning how to save, by learning how to invest, nye car kese, nye phones kese, nye ma sabe wo mpoku ya soso na wo nchi soso da bi. Wo dan kwa mayi die ntia. Wo ja wo nchi ama ye hunu se, o mama bi tra ha, abraba wo bo. Design your end. Create a picture of your end, your dream and your destiny in mind, and forgo your comfort zones. Kwemi afọ choko ro mahimada beni wole ma efe oneka no ma yale da bije na kan yale saka bo chakemli na ka bo o jamli shu ofeno mi de me o se tu na mi de se akarabule na mebo mi de me to ade o kata hini kata no kata baton bo a ja sa suba no na so bisa on se
kwambe so na ya me kata ne ma na meton no ebedimu na mpo dan kwa ma no na ma meton menya bia apam aka ho aton na me so ba bedimu. There's always a way out of your comfort zone. Think right, think deep, and think creatively. Mo abrabo enimu ma unyansa eno suko ensakra baby awonemu na ma abrabo ensani ambe maka no ma wawade ensani mo adwuma yo ensani mo bi hunu apo de nya macho ba na mo awa hodne na no me ko baabi e ko kire ade me wi abante bi be sha me da e de na ya wodie asa wo ahode do wo mfie ko anim na me se me nka me mfie me kai my year dear. I don't count my years. I count how well I'm growing up. What I say? Stop counting your years, 20 years, 30 years, and count how well you are growing up. How well you are growing up mentally, spiritually, and physically. That's what you should focus on. Don't focus on how old you are. Focus on how efficient you are mentally, how intelligent you are emotionally, how strong you are physically. That should be your focus. Wapo ewa tinkem. Wo nyansa wadwe proso. Wo apomodne a esa aduane a wo die ni nsu a wo nom ne empo atete a wo tete wapo mu. Wo na esa ye wo ne tsa de unu. Afabo bra. Ne ja esa wo de yankoi na de akire. Ya na mafo aye bi ko. Edo so. Aha ena meja wo. Woni medin dada. Boma mintie. Apostle Dr. Nite Kotego me da ase me ko production for house mada obi ase na hima asanto a na empo eja we be kampadu when na show masene air production ma wo na sound Frank Neos Moses na empo Prince na Christopher eja camera obi a obo adwumade bia nyame hia no na wo a onya amrehwe me de wo no nyame entina makrao